Ha jon don jodi do. Ko to mi mari ko mi yaha. Koto. Ko gonga ala ko yohme ala ko wawden don andi biddo hay si enen de way munyade me bobo wata munyade. Kajjatu mi do andi ko gonga. Kono andi ko hondu wadi. Si tawi woni goddum ala. Kon non tigi gerdirta. Mi yeyi mi angori ke wotere garawol. Mi paytike nokkeli din fop mi ronko hebude. Munyoden fedde me ko be yalton on wata joda do fuy ala don andi sagginaka gila bimbi mimmi do habbire do annon kono bobo wawata don andi mimmi do wayi onon do wayi kono bobo ko be yalton ala ko wawde walla rondi en ala ko wawde amosi sasna musi hundo na musi Allah wadi do na galle ben goddo ni non kadi mi acci gertoje ɗen kam mi soodi ɗe to kadi hanke ala luttino ɗo tew habba mi bana ɗum bari ɗum par ce que munye fedde kono ko be yalton wadon fi bobo sumo yidi on ɗo feƴƴi a gollay yo wadon don No, c'est un lagi. wadon don tampere na musi nani mo inni tampere musa ko atampaka dare o situation men woni kono men munyato ala ko men way ko Allah rondi men ronnoto Ene jodo no simi jomba mi jodo to min jodo Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Jaro. Angara. Patro mano ka? Ay bega. Wali nando meji. Awo dari ni. Oh. Ye mbay Hmm. onno way Ya. kay jam Lala. alhamdulillah kay jam No hoy kono jakkotako. kono wadi kadi Andi sako wiidi darotako. Fus ala hande kasudu kerno sa walla Allah hande fusini ala ko mi nyama. Bubango ala ko nyama. Bengo ala ko nyama. Hande fus woto la mo wanda billori wagotere garawol. Meru kadi ya walla fi Allah. me an ha bimi lando ma jaw an ko laabi jolmi walla tam dañande ngardo an mi walle mi timbudi bi jonnima ton do simi vérifier kay an ko indeli ma to woni to ta do nyande be nyande min kala dogati fami Kerno walla la fi kerno woni mi mara mi da di golle ha mi ronkini ala fi Allah walla mi jeji mi mara do goddo mi mara do fami burma an ko an wallitotola fi Allah. jaw bayna fi ko mi senane hande ala ko mi wallira ma do parce que nyande ngari ko mi jetti ko mari ko mi jonnima la winji do inde man hey to e kay yango nyamaado ande kara inna mi walli an kadi wakkilo golla seeda wakkilo yalta ba ko golla ta jotumi innu gol ala Woni mi daɗɗi ha mi ronki mi ala yiɓude. hande de bayna fi ko mi fen hande bayna fi ko mi fen mala ko jono mala o ke fi no wori ko mo yagi de derga Kerno an kadi wallitolan fi Allah kerno. wala ni ma gol wala ni nande be nyande walla mi wawata dum mo to wakkilo da ne da walla seeda ka gol jodo to nene jodo to simi jombe jodo to nene Nasa. Allo? kom Kombo? kono Kodi ko jam? jantu No haybi? ono lega Alhamdulillah. koto hande kadde mi yari nan Ko wadi? fi bobo on o nyamani gila bimbi o yarani o nyamani hino kuusu makko on o wata ko etanede ler be don andi bobo fi bobo no musi Andano modi mako do ado de dépense. koto mi do andi me situation sanzai Anana. Mi innunoma ta yaw joɗanoɗa on. Da andi o ala fus
yaha jooɗoɗa toon tewtiɗa nene e baaba donc non joni a gerana e hoorema min ko mapililan ko fi mariage an mariage o no fokkiti ko ɗum ɗon mapillan koto ton haalir noon mi ala ko situation woni ala si tawno ko marnoɗo on wallitunonami ya min ɓe ko min hiɗi ɓe situation o woni yara noon kono mbiɗo andi si situation yano ɓe wallitunnolan mi wi a geray toon mi wallatama fus min komi ari wolon gonon koyon wallito men hande journée noon no feƴƴira sabu no men tampi eyyi ta merdinan ni min mi yewtima ko fi mariage a mapillan kadi ko min marɗon min ko onon min mari a mobaylan e jama o tampere no muusi ehe ɓayɗa anduno ko to naare ɗum jewti téléphone seeruɗo Eyi, ara yo. wiyomi ɗo goɗɗum mi sikki ɗa anduno komo ala fus joɗanoyɗa ka hay dépense o gaynata min ko ta son janta mo ɓuy mbeɓen hoore yaw wullira ka wullirta to arado toɗa ɓuttinono noon fi allah andi a nanananola kono joni noon a hettay woɓɓe sa jaɓuno jombede kam mi faala ɗum harayno dépense no ittede normal joni a geraye toon waaw ko hombo soo génnee di nga xam kan la. ça va. ça va naa def. maa ngi fi yaa ngi si jàmm. ça va bien yaa ngi si jot dafa génn dafa génn. waaw est-ce que xam nga ne bii mooy ñetti weer fayu leen ma. waaw xam nañ ko waa léegi lan ngeen di xaar pour fay ma sama xaalis. boo gisee fay ñu la dañoo yoroon bu ñu yoroon lañ la koy jox da ngay wax man ndànk. da ngay wax man ndànk. doole ma amee sama xaalis ba pare nga ciy boole naqari deret. gis nga su ma leen looy sama kër ba pare saa yu ma ñëwee fii nga naan ma tey suba ba ñetti weer lenn dinaa la ko xamal sa borom kër bu ñëwee si kër gi nee ko man ma ne sama ñetti weer boole ma ko fay et puis sax du weesu tey nag tey ji laa leen may dernier jour damaa daw ba sonn mais yéen li ngeen yaakaar pour dund man ci laa yaakaar pour gis nga dund. suñu situation métti na trop waaye doo ñu si yàq Eh, yaa ngi dégg dañ ñoo luwee ñu lay fay dañuy am ñu fay la munoo ko nga génn kër gi génnal kër gi nga laaj kan mais man damaa bëgg a jommi wala. gis nga sama jëkkër ngay waxal Eh, waaye déglu ma man wax, bokk déglu ma ma wax. Fii bu ñun amee dañoo kuy génn. sonn chaque jour fay ma yow yaay kan soxna si man ngeen ne ma génn kër gi. Dégagé. parce que yéen a war a génn. ñun génn ñu fenn Mais parce que tu te dañoo crois am loi Tu te génn crois où? dégagel ah Man ma génnal dégage. waay demal D'accord, on va voir qui va dégager. sa jëkkër bu ñëwee tey du ngeen fi fanaan vous allez tous vous foutre dehors. yimɓe no iwa e ɗum ɗa no yaha e ɗum ɗa ɗum ɗo no muusi na siɓɓe wallitoto na yalla yalla tan mbi en bonde ɗum ɗo kono mi guerdata ɗum ɗo kadi bobago nawna ni lan neji tampura Kajetu. jangay satu Kajetu. na Skondu wen. Ku fatu ndebi. bobo mi wago nawni La ilaha illallah. Bobo nawni. Allah bobo ne. Bobo mo kan nawni. Woy yo kono mi jekki sat nango. Woy kono mi jekki sat bobo ngam. koto Mina bamu kala butani. amene min woɗudima e mawɗu dugol e pauvre ko probléme e jaka Wana ɗum Souleymana. Boba mon nawni. Yande fi Allah. komin nawninima Wana naminimo kono andi ko ɗum waɗi bobo ngem min ɓanndu ɗum fof no wuli yande fi Allah siko ya walla me ɓay siko 20 000 francs ko ɓiyani naɓiramo kala butade fi Allah mi mo jeeƴima wadde wiɗa on 20 000 on to mitata ɗum e Allah kadi fi Allah si tawi ɗa jogui ɗo yandi walla mi mi jeeƴima ala 20 000 komi jonnama Allah wayyonene wayyonene joni koto ala ko mi aboubacar miɗi ɗo to o an abbo jogo bobo on ɗo wonde bobo ngami yami daari yasi meɓoya goɗɗum nani jogo bobo on ɗon mbiyaar ɓe joni joni bobo nawnila Jaw. Reviens. Voilà. Pourquoi tu prends la fille? Non, c'est pas ça, mon fils est malade. Je m'en fous que ton fils soit malade. Je m'en fiche.
J'étais chez toi. Ta femme, elle t'a expliqué, j'espère. Oui, elle m'a dit, mais mon enfant est malade. Mais arrête de me dire ton enfant est malade. C'est un prétexte, oui, pour me dire que ton enfant est malade. Écoute-moi très bien, parce que je ne vais pas te le répéter. Mon argent que je veux. Tu me donnes mes 3 mois de salaire. Regarde, mon loyer là. Je ne suis pas, je suis pas construit ma maison pour zéro, quoi. Tu m'as compris? Je le sais, mais s'il te plaît, quoi. Tu sais, à cause de. Alors là, je ne travaille pas, c'est à cause de ça. Ou bien j'allais payer les arriérés. Tu ne travailles pas, mais tu es allé chercher le loyer quand même. Pour vivre avec ta famille. Mais mon enfant est malade, c'est à cause de ça, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Ton enfant ne peut pas être malade pendant 3 mois. Non, c'est pas ça, c'est tout de suite que ma femme me l'a dit. Mais arrête de mentir. Je te le jure. Arrête de mentir, ne le jure pas. Hein. Je n'entre pas dans cette jeu. Tu me comprends? Mon argent que je fais. Et quand tu es en train de pleurer des larmes de crocodile comme ça. Regarde-toi comment tu es. T'as pas honte? Un gros gars comme toi là. Une femme et tes enfants. Tu me dis que ta femme est. Ton enfant est malade. Je te le jure, mon enfant est malade. Je te le jure. Écoute-moi, je veux que vous preniez vos bagages et vous quittez de chez moi. Tu me comprends? Est-ce que tu as bien compris ce que je te dis? Vous quittez chez moi. D'accord. Je ne vais plus revenir à la maison et vous trouver là-bas. Si je vous trouve là-bas, cette fois-ci, ce sera avec la police. Merde de l'eau. Oh, Thierno. Thierno walla. Ali baylam kom wadi akita jambi kom wadi. Thierno boba ngon nawni. Thierno boba ngon no nawni. Walla me ba 20 000 francs mina ba boba ngon kala butan. Fi Allah Onto mi tanta ma 20 000 francs. Onto mi tanta ma di anyande benande ko walla. Hande kala ko ar goyna bo mo no nawni. Dum foko fi no Ibrahima onto mi tati. Dañande ngari min mi ala ko mi jonni. Mi ala ko mi jonni. La windi ko namale ma haron. Onto mi ko mi jonna ma. Thierno boba ngon no nawni Thierno Walla walla. ya acca ar go tapale na bo ma nawni. Mi ala ko mi Thierno boba ngon no nawni walla me ba 20 000 mi jeji. Yo walla ndekkimo. Thierno. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Oi. Udah. Balongo hanki ngai kono ai realon ko wadon ka hanki vini hebi carton rouge kono ai Andrea fi balo min ka Andrea ya ja bai e wa ta su Bonjara. Docteur yo. Bidang ngon nang. Ifala yo yawndar no lam bidang fi Allah tan bi docteur. Mi jeji yo. o ye ka hospital to ta go Docteur mi yeka hospital to bendi lango ngala to hande ngala do mi ne mer non kamodo be ko takko do ko kawtal be. Yandi ko yawndar no lam boba ngon docteur. menen se tay to ta men ka hospital andu nyande men ko ta kala mo tawda ka hospital to ko ngon négociateur se tay to men ala to andu nyande men ko ta Docteur bay ko ono woni do ono mbido andi on mi anda ben ton ko woni mbudi fen do mi jogaki mi fala yo yawno wallito don la ko non woni hore non négociation en tant que mi do to mi do adi négocier mais si tay mi do ka galle to ngara andu nyande mi montal do ata négocier ay fushi docteur ɓiɗɗo an on no naw non fayde sa wata ɗuɗin compliment ɗon ta ɗuɗin compliment si tawi tu woni mi ala to wata ɗuɗɗi sa yaw miɗa on probléme sa si tawi tumiɗo toon miɗo mari probléme fi hôpital ma ɗuma ñawdugo mais si mi ala to fayde orol mi soit ay fusto fam yaw fi Allah non on hattaɗo ami wawat par ce que mi gollani hannde ko wonɓe toon ɓe wata o négocier hannde min kan ɗo hay non yaw mais on ɗon a yahay toon ƴeya négocier on toon ƴeya négocier on toon min mi ala toon hannde e docteur Diallo walluɓe O walla ɓe honnu. walluɓe ɓe ko soññiɓe ni Hey ɓe la ngandi ɓe nani ɓe ko ni ɓe way. Hay mo ɓe luydi on sagatano ɗon ko ni ɓe tampiniri. Ñande o ɓe docteur kañum duwa ka ndaare ɗum noon ɓe ko mawɓe ni hannde c'est le débat ça c'est le débat on doit débat négocier take do si tay woni ko ka hôpital wona fi négociation c'est le Kumboni kadi. Sonja. Ko denɗo an.
Nam dendu. jarama dendu ko min jawo mi nodduma dendu ko yetagol ma ɓiɗɗo an on no nawni moƴƴa non Bob ma sella. ɓiɗɗo an on no nawni muradu moƴƴuru hande mi ala habbon mi ala jokkan mi mara hay fus dendu mi faala hay siko nagge nge kafunoɗen ngen Honnu. nagge ngenge kafunoɗen ngen mi faala ya yeeyu mi gen ɗon nagge addanalan ko an kon fino mi ñawdira ɓiɗɗo an on yandi Ngen nagge maayino na hande non. Ngen nagge ko ni nawnirɗo nge maayiɗo. on ɗum dendu nagge nge maayino dendu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam dendu amaraɗo ngawa goɗɗum bete walla lamboba on no nawni yandi Min ko mi woni ɗo ay puttere Allah jañina mi jogaki. Wallahi. yo hay foyi Wonɓe ɓe ka saare on tampi. Minen ko wonɓe ɓe ka village ko ono men watta. ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bobango mi gerda ɗum on no bobango Min mi wawi ittude mbuuɗi. E nder village mi naɓana goɗɗo e nder saare mi watta ɗum fes. Mi watta ko nantata ɗum. Hay. Min kadi no waɗi ko mi waɗa hara na sika ɗum noon. Minen ko mi waɗi. No, muño fi Allah ma mi jeejima ko non Allah woddiri nan jeejima awa madam muño yoni no wallitore ɗo kisane kon jabu muño fi Allah mi jeejima an ta tampinan fi Allah koni ko non Allah woddiri je an kadi wota tampinan Allah kaje honɗum honɗum kaje honɗum yaboto israɓe o muñoto kodi ko noon kajjeto an kadi fi Allah muñño fi Allah accirni tun noon accirni si mayɗo ɗuman nike ta wullumo ha feƴƴita israɓe muñe modi jaw muñe fi Allah mo jeeƴimo watte ka hoyɗo muñe Israɓe koto jaw oya kajjetu ceerno ko puno fi Allah kajjetu muño jeejima na ɗum ay modima ɓe ɗumani keta o fi Allah Dendu. mawɓe muñe Jabo ma yintike. wallahi o muñoto wallelan ɗo muñe ɗo ɓeɗuma nakkitaw Allah. Kono mi nanirno ɗum mi yeyi nakkon ko mi ari. wallahi o muñoto koto jaw toramo yondinagol mawɓe onon wiwɓe ɓen ka village wota kippane en ɗon andi ko onon woni mawɓe wallito ɗon men No yurmi. Dendu yarde. Ko ida wali ko ko. yamna Assalamu alaikum. wa aleykum salam Wa alaikum salam. No Ramate. no Bandu. dendu kori. Nalaka. Ɓiɗɗo gorko alhamdulillah. sakkinoto. Aw toramo munya ba. yallama Bandu. wottino jam Ko menen on do docteur be menen kadi. Docteur. Nadi nde fatunde do men tay men har men yuro. Wallahi. Toramo munya ba. No yurmi ha. yallama Meden fokkiti joni ka service. Joni aray
on waɗay ɗo sadaka awa eyi Awa. ara on toramu on jarama nan mawɓe Assalamu alaikum. ko ya waleykum salam wa aleykum salam on jarama eyo yallama yallama No yurmi nan ni ko joni bay ko bitiki to no dimmi min kadi ko joni ni mi ko naati yallo nan kadiat yalla ko yalla mi jeji mami nyang ko sattino ja woni ko sattino seedo no yurmi wallahi no yurmi mo no yurmi ha wallahi ngi wadi kono ko Allah hoddiri ko ma wada o wona nan tun ka village min mori ɗo mi yeyna kon ko ko sa kisaɗo décision fi wattingol bobon ko alan sara walla joni de ndade min anda so min nattata Fouta ko ɗum non noon ko natta o ɗum ɗon wawa wono mawɓe mawɓe ɗuɗude hono ka saare ga wawona wattinede gasi joni fo ɓen ɗo fof hollitama ɗum ɗo watake na ɓeyde ha ka village joni e ɗo joni ko famodirɗo ko famodirɗo ɗo joni jaawo ara hino ɗo sammi anani gram haɗa ko famodirɗo wosi ko nattu siko ɗo wattinte après o nodde lam par ce que goto ala ka bitiki to tawi ko wan kono yalti ko ala probléme ala probléme jaɓuɗo kanjutu yimɓe ko honɗum woni mbuuɗi ko honɗum woni ɗum ko min nawnira min maapi min onon fanku mbuuɗi hayketake toon ɓugorni mbuuɗi milandaki goto e moɗon kernoɗa suusilan haalande dadude 100 000 francs ko wallitora ɗo fi ɗumaw wallitora ka komi soodira fureyan on ne kerno a miijitaki honno kerno a miijitaki mbuuɗi moɗon ɗi men faala kadi ande noon mi wowlay mi faalaka ko goto moɗon mi faalaka ƴettu mbuuɗi maɗi wotadi waltuɗode momo mbuuɗi maɗi min ya ƴettu mbuuɗi maɗi ɗi foppu majji momo mbuuɗi maɗi mille ko nakko wonmo woni siraɓe moɗon wonmo woni siraɓe moɗon iɗon andi ko wowɗon negoy ɓe pintine ka yaasi yaltanela nder ga jokkuɓe o yaasi accu hakke jebbuɗa hay ko mbuuɗi a gayni miɗo yeeyi nakkum min ni sa gayni nakkum wonkum nakkum min ko nakkum maayi kunkum umma yano jaga mi yeeyi ko kum mi yeeyi mi ari ɗo eyo ne a gayni yeyde kum kan a gayni ko yeyde kan awa yew kadi sottoyakum deppintino ka yaasi wimi yaya ka yaasi ngacela hakke nan on jarama nan on jarama fota yarlama ko jebbilaga awa on jarama joni ko woni mo min andina e on jarama Ciao. Mon frère, je suis vraiment désolé pour ton fils. C'est dur, mais courage. Je viens d'apprendre la nouvelle comme ça. J'étais sorti. Hein? Mon frère, il faut beaucoup de courage. Les épreuves sont difficiles à surmonter, surtout quand on perd quelqu'un de très cher. S'il te plaît, écoute-moi. Je suis juste venu pour vous saluer et présenter mes condoléances, mais plus sincères. Et s'il vous plaît, je suis juste. J'ai ici 50 000 francs. C'est pas beaucoup, mais c'est le peu que je peux faire pour vous. Je voulais juste que vous acceptez ça. C'est le peu que je peux faire pour vous. Ce n'est que 50 000 francs, c'est pas beaucoup. Mais je suis vraiment. Seli soxlawuñ ko tey dëj la mais dañuy wax rafet si mu fay fekk fii ma toog fi sama doom di jooy nga ne danga ñuy dàq tey suñu doom dee nga ñëw nga ne danga ñuy jox xaalis soxlawuñ xaalis bi demal soxlawuñ sa xaalis. Il faut parler à votre femme. Nous, on n'a pas besoin de votre argent. Lorsque mon fils était malade, je vous ai demandé un petit 20 000 francs pour le soigner. Donc, parce que mon fils est mort, et vous êtes là à me donner de l'argent. Est-ce que je peux, mon fils qui est décédé là, je peux lui renvoyer en vie? Vous n'avez pas réfléchi? Aujourd'hui, c'est sur moi. Mais demain, ça serait sur vous. Réfléchissez beaucoup. On n'a pas besoin de cet argent. Je ne vous ai pas donné cet argent pour faire revenir votre fils. On n'a pas besoin alors. C'est juste ma participation. On n'a pas besoin.
Aujourd'hui, on va quitter dans votre Non, maison. non, 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 non. On s'en fout de Moi, vous. je vous pardonne les 3 mois J'ai que dit, vous... je m'en fous de votre argent, ni de votre maison. Allez vous faire voir dehors. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, notre fils est mort. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je vous ai demandé un petit 20 000 francs. Ce n'est même pas vous seul. Tous les voisins d'ici, je les ai demandé un petit 20 000 pour soigner mon fils. Aujourd'hui, mon fils est mort. Chacun de vous est là à pointer leur nez devant moi, à me donner des 100 000, des millions. On s'en fout de ça. Quittez ici. Allez-y. Sortez ici. C'est sûr que vous... On n'a pas besoin. Sortez. Je n'ai pas besoin de votre argent. Aduna jama ko ni. Sana on yalandi kebe. Bena ma be mara. Donc ça mayrama be mo ba million jibe ara kamada. Bena ma ko sadakaji. Bena ko dum do e dum do. O ko doni ballal. Men fala kangal ballal modo. Men wawata artirde biddo amen ngo. Yo mo bo mbuudi adon duujom me. Yette di mbuudi. Yaw nyaami don di ko faal don to. Men falaka. Allah ko ni wadi men luttira ni.